أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Eng birinchi Allah Taala cheksiz maqtovdir. Payg'ambar Rasululloh salvatlar bo'lsin. Allohumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Ushul boshlayotgan savolingizga berekali bo'lsin. Alloh taolaning roziligi uchun bo'lsin. Bunu Xudaylar bugundagi namozning foydasi bo'yicha savolingizga ulaymiz. Bu 3-chi savol. Allah Taala Qur'oni Karimda Anfal surasi 4-oyatda aytadi. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Deydi, bunu qo'taradigan bo'lsak, chindig'inda mo'minlar deydi. Agarda chindig'i mo'min bo'ladigan bo'lsa, Alloh taolo eskerilgan uchunda, o'sha pendendan aslida Alloh taolo eskerilgan uchunda bunun yuragi yumshab, shu qilayotgan tiyilgan amallar bo'lmasa, sirasi to'xtaladi. Sirasi to'xtaydi, amal, yaxshi amallarni qilgan harakat qiladi deydi. Agarda o'sha Alloh taolo eskerilgan bo'lsa. Bu qanday misola, birov bir to'g'ri ish qilayotgan bo'lsa, Alloh taoloning tiygan bu qilgan bo'lmaydi deydigan bo'lsa, agarda chindig'i mo'min bo'ladigan bo'lsa, shu tiyilish kerak deydi. Tiyilish kerak darrov. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. Agarda Alloh taolaning oyatlari, Qur'ondan oyatlar o'qilayotgan bo'lsa, bu mo'min bendelerдің iymoni dag'ida jo'g'irlaydi, iymoni dag'ida kuchaydi deydi. Va ala robbihim yatawakkalun. Jana shunday bu bendeler, mo'min bendeler Robbosina, egesine Alloh taolaga tavakkal qilishadi. Chinaqi tavakkal qiladi. Tavakkal deganimiz qanday? Tavakkal deganimiz jon ele jat olib, rizqini Alloh taolo beradigan deb jon ele jat olib, Alloh o'sha o'zini ishlab jatavergan. Bu tavakkal emas. Qayra bu shunday narsa qilgan bo'lsa, bu gunohkor bo'ladi. Tavakkal deganimiz qanday? Rizqini topgani, rizq olib kelgani, masalan, qanday ish ko'rsatilgan, shuni narsani natija ko'rsatgani, ishni bitirgani harakat qilish kerak. Ana o'shaning natijasini Alloh taolo beradi. Qanday bo'lsa da, Alloh taolo natijasini qanday qilsa da, o'sha narsaga roziman deb rozi bo'lgan bo'lsa, buni o'sha tavakkal bo'ladi. Chinaq tavakkal usul. Mana shunday pendeler chinaq mo'min pendeler deydi. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Jana shunda ele alar namozlarini turg'izishadi deydi. Namozlarini to'liq turg'izishadi. Jana biz bergan rizqdan, Alloh taolo biz bergan rizqdan boshqalarga jannat beradi deydi. Namozni turg'izganimiz qanday? Namozni o'sha jonlar ruku qilib sajda qilib turib qo'yamiz. Bu yetishdi bo'lmaydi. Mana o'sha bilan birga namozdan sirtqi uchurlarimizda Alloh taolo qilgan narsalardan alis bo'lgan harakat qilishimiz kerak. Alis bo'lishimiz kerak. Mana o'sha uchurdagi namozni turg'izgan bo'lamiz. Allah taolo sizdan tiyildi deb qilmadi deb bir narsa harom ekanini bildingiz bo'lsa, sirasi to'xtash kerak bo'ladi. To'xtagan harakat qilish kerak. Mana shu uchurda namozingizni turg'izamiz. Janob biz bergan rizq, biz bergan boyliqlar bo'lsin, vaqt bo'lsin, mana shu narsalarni boshqa birlarga jalb etdi degan. Ulayka humul mu'minuna haqqan. Mana o'shalar chinig'i haqiqatdagi mo'min bendelar deydi. Lahum darajatun 'inda robbihim. Mana o'sha bendelar uchun Allah taolaning aslida o'ta jo'g'ri darajalar bor. Alloh taolo ularning darajalarini o'ta jo'g'ri, buyuk-buyuklarga ko'tarib deydi. Va mag'firatun. Jana Alloh taolaning aslida ularga kechirim bor. Alloh taolo shunday qilgan. O'sha amallarni qilgan pendelarning gunohini kechirib deydi. Va rizqun karim. Jana Alloh taolo ularga o'ta mol, o'ta berekali rizq beradi. O'ta boshqacha rizq beradi deydi Alloh taolo pendelarga. Mana shu yerdagi rizqini kechirim, Alloh taolaning oldida daraja bo'lsin. Shu amallarga baylanishda bu amallarning ichida namoz o'qib bo'ldi. Namozni turg'izuv shu amallarning ichida bo'ldi. Agarda namozni turg'izadigan bo'lsak, Alloh taolo gunohlarimizni kechirib, jannat rizqi o'zining berekali bo'lishiga da'vat sabab bo'ladi. Bu zaqda aytdik, namozda bekor bo'lgan joydami, namozning sirtidagi narsalardan namozning sirtidagi harom narsalardan, to'g'ri emas ishlardan tiyilgan harakat qilishimiz kerak. Aytgani namoz bu sizda to'g'ri emas joylardan, jahon ishlardan namoz to'sadi. Agarda namoz to'smayotgan bo'lsa, bu namozingiz xato bo'layotgan bo'ladi. Yo'l bo'lsa, xushu-xuzuringiz yaxshi emas deb bir kamchilik bor namozingizda. Namozingizni qarab chiqishingiz kerak bo'ladi. Mana shu ma'nosida bir oyat aytiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Utlu ma uhiya ilayka minal kitabi va aqimis solah. Alloh taolo sizlarga tushirgan kitobda, Qur'onda o'qinglar. Mana shu Qur'onga o'y yugurtglar, Qur'onda o'qib, qayra-qayra o'qib turinglar, jana o'y yugurtglar. Va aqimis solah, jana namozinglarni turg'izinglar. Innas solata tanha anil fahsha'i wal munkar. Chindig'ida namoz
бул бузукулук иштерден, туура эмес иштерден, арам иштерден, туура эмес жолдордон намаз силерди тосот дейт. Вала зикруллахи акбар, Аллаху я'ламу ма таснаун. Мына ушул нерсе, Аллах Тааланы зикир кылуу, Аллах Таалага эстеп намаз окуу бул өтө чоң, сооптуу, өтө улуу иштерден болот. Аллах Таала кандай нерсе кылып атсаңар деле бул бардыгын билип турат дейт. Бул жакта айтты, намаз жамандыктардан тосот дедик. Намаз бул сразу тосуп болбойт. Бүгүн баштадыңызбы, сразу бардык туура эмес иштер, бардык арам иштериңиз, бардык туура эмес кылып жүргөн иштериңиз сразу тыйылып калбайсыз нерселерден. Бул дары сыяктуу да. Дары ичсеңиз, мисалы бир жериңиз ооруп турган болсо дары ичесиз. Дары ичкенде дагы ал бир эле дары ичсеңиз сразу басылып калбайт. Көпчүлүк учурда. Мына ошондой эле бул намазды дагы бир ай окуйсуз, 2 ай окуйсуз. Ушинтип көп калтырбастан окуп жүрө турган болсоңуз, сизди жаман жолдон тосот. Анан бул жакта айтты, Аллах Таала силердин кылып жүргөн бардык ишиңерди билет деди. Мына ушул маанисинде хадис бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям түндүн ичинде, капкараңгы түндүн ичинде, капкара таштын үстүндө капкара кумурсканын басып келип аткан үнүн угат. Ошол басып келип аткан капкара түндөгү кумурсканы көрө алат, даже үнүн дагы уга алат дейт. Бизге угулбайт мисалы. Биз уга албайбыз. Көзүбүз дагы чектелүү, кулагыбыз дагы чектелүү. Мисалы уга албай калабыз. Бир 15 метрден кийин же болбосо 50 метрден кийин ар жагын уга албай калышыбыз мүмкүн мисалы. Ал эми Аллах Таалага эч кандай чек жок. Аллах Тааланын илимине дагы, Аллах Тааланын көрүүсүнө дагы, Аллах Тааланын билүүсүнө дагы эч кандай чек жок. Биз кандай амалды кылып атсак дагы бардыгын билип турат Аллах Таала. Эми бул жакта дагы башка аятта айтат: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Иннал мунафиқина юхади'уна Аллаха ва хува khadi'uhum wa idha qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Чындыгында эки жүздүүлөр, мунафиктар дейт. Мунафик деген ким бул? Мунафиктар бул тозоктун эң төмөн, эң чукур жеринде азаптала турган адамдар, эң катуу азаптала турган адамдар. Мына ошол мунафиктар эки жүздүүлөр Аллах Тааланы алдоону каалайт. Бирок Аллах Тааланы алдай албайт булар. Эгерде намаз окуй турган болсо, эки жүздүүлөрдүн ичинен мусулман деп жүрөт мисалы, бирок мусулман эмес. Же болбосо дагы кандай айтсак болот, эки жүздүү адам дегенибиз бул сиздин астыңызда башкача жүрөт, башка жакта башкача жүрөт мисалы. Ушундай сипаттар. Ушундай боло турган болсо, бул адамдар намазга турган учурда жалкоолук менен турушат дейт. Намаз окуганы зорго намаз окушат. Жалкоолук кылып, намаз окугусу келбестен зорго гана окушат. Мына ушул эки жүздүүлөрдүн катарына болуп калбаш үчүн намазыбызга дагы бекем болушубуз керек. Юраунан нас. Анан бул амал бир иш кыла турган болсо, бул башка бирөөлөр көрсүн деп амал кылышат дейт. Аллах Таала ыраазылыгы үчүн эмес, ушул кошунам көрсүн, же атайнам көрсүн, же бир туугандарым көрсүн, ушул адамдар көрсүн деген максатта кандай иш кылса дагы ошолордун көрүүсүн максат кылып кылышат. Вала язкуруна Аллаха илля қалила. Мына ушул пенделер, мунафик эки жүздүү пенделер Аллах Тааланы өтө аз эскеришет, өтө аз зикир кылышат дейт. Мына ошолордун катарынан болуп калбашыбыз үчүн дагы намазга бекем болуп, Аллах Тааланы көп зикир кылган аракет кылышыбыз керек. Эреже айтканбыз мурдагы сабакта. Эгерде бир Аллах Таала бир нерсеге буйруган болсо, бул нерседе бизге сөзсүз түрдө пайда бар. Эгерде бир нерседен тыйган болсо, сөзсүз түрдө ал нерсени кыла турган болсок, бизге зыян бар. Зыян. Аллах Таала буйруду, болду, сразу баш ийип кылыш керек болот. Аллах Таала бир нерсени кыл деди, аткарышыбыз керек болот сөзсүз түрдө. Hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: İnne evvele ma yuhasabu bihil abdu yawmal kıyameti min amalihi salatuhu. Kıyamet günü pende en birinci sorala turgan amalı bul namazı deydi. Fe in salahat faqad aflaha ve anjaha. Emi namazı yaxşı bolgan bolsa, namazı egzaminden ötken bolsa, Allah Taala'nın sorusundan ötken bolsa, anda boldu bul adam ийгерге жетет. Калган амалдары да кабыл болот. Ve in fasadat faqad khaba ve khasira. Эми кимде намаз өтпөй калган болсо, намаз жараксыз болуп калган болсо, намаз окубай жүргөн болсо мисалы, анда бул кылган баардык амалдары кабыл болбойт. Эч бир амалы кабыл болбойт. Эми бул жерде дагы байланыштырылат. Кандайдыр бир сооп иш кыла турган болсоңуз, мунун кабыл болуусу үчүн намаз окушуңуз керек экен. Эгерде намаз окубай турган болсоңуз, канчалык кылган сооп иштериңиздин баардыгы кабыл болбойт. Мисалы башка зекет берет, мисалы мечит салат, медресе салат, же болбосо башка бирөөлөргө жардам берет. Дагы кандай жакшылыктар бар мисалы, ошол жакшылыктардын баардыгы,
Mesela ata-enesine aş bergenler var, mesela azır moda oldu. Muna şolardyň bardygy egerde namaz okuway turgan bolsa, bulardyň biri dagы kabul bolboýt diýdi. Muna şol hadisler bar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hem namazdın içinde kanday bolgan bolsak, namazdın sırtında da oşonday bolgan hareket kılışybız gerek. Namazdın içinde biri bilen sögüşbeýiz, uruşbeýiz, başga jaman oý pikirler gelgen bolsa, al jaman oý pikirlerdi getirgen hareket kılabys. Namazdın sırtında da oşonday boluş gerek. Aram işlerden alys boluş gerek bolat. Anda gaýtaga egerde bizde namaz okup jürüp bul jaman işlerden tyýylyp ýatgan bolsak, namazymyzdy tekşeriş gerek bolat. Namazymyzda bir kemçilik bar. Namaz bul bizdin günahlarımızın geçirilmesine dahi sebep olur. Allah Teala egerde namazda okup jüre turgan bolsak, Allah Teala günahlarımızı geçiret. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: "As-salatu khams wal jumu'atu ila al-jumu'a keffaratun lima beynahunna ma lam tujal kebair." Namaz, cuma namazları aytadi. Cuma namazı bilen iki cuma namazının ortasındaky günahların bardygy geçirilet diýdi. Cuma namazı okup jürgen bolsa. Jana 5 wagt namaz. Egerde 5 wagt namazyny tolyk hatırlasam okup jürgen bolsa, alaryň arasyndaky günahlar geçirilet diýdi. Şol çoň-çoň günahlardy atkarmagan bolsa-da, çoň günahlarda oşul günahlardy atkarmagan bolsa-da, kalan bardyk maýdaçylaryň bardygyn Allah Taala geçirer diýdi. Hadisde Peygamber sallallahu başka hadis aytadi: "Men tawadda'a lis-salati fa asbagha al-wudu." Kim namaz üçin darat alyp, "Summa masha ila salati maktub." Andan keyin meşitge joňay turgan bolsa diýdi. "Fa sallaha ma'an nas." Adamlar bilen birge namaz okup turgan bolsa, "Aw ma'al jama'ati aw al-masjid aw fil masjid." Meşitde namaz okup turgan bolsa diýdi. "Gafarallahu lahu zunubahu." Anda al penderin bardyk günahlaryn keçirer diýdi. Muna şol jamaat bilen namaz okup turgan bolsa, muna şol Allah Taala günahymyzdy geçirilmesine sebep bolar şol. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyadan öterde eň ahyrky sözü şunday bolgan: "As-salatu ittaqullaha fima malakat aymanukum." Namazga bekin boldular. Jana qolastanlardagy adamlaryň zulm kılıp koýuşundan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu dünýede öterde eň ahyrky sözü şunday boldu: "As-salah." Namazga bekin boldular diýdi. "Ittaqullaha fima malakat aymanukum." Jana qolastanlardagy adamlara zulm kılıp koýudan Allah Taaladan korkgula diýdi. Muna şol jerde namaz aytady. Namaz uşunçalyk jogorky darajada, uşunçalyk manilүү amal bolat. Bul namaz dindegi eň jogorky, eň glawny türklerden bolat. Egerde namazymyz bolgan bolsa, özüniň dinimiz bar. Egerde namaz bolboy turgan bolsa, namaz okup turgan bolsak, onda dinimiz jok diýen maňyda hadisler geldi. Muna şolardan da bilsek bolat. Namazdın ötele manilүү ekendigin, ötele важный ekendigin bilsek bolat. Muna şol sebepden dagı egerde buga çeýin namaz okup başlaýarek bolsaňyz, söýsüzde namaz okup başlaň. Bugünden başlaş gerek bolat. Egerde buga çeýin bir oy okup jürgen bolsaňyz, iki oy, üç oy goýuş gerek bolat. Okup jürgen bolsaňyz, bardygyny togly okup jürgen bolsaňyz, anda bardygyn dagы da bekin bolan hareket kılış gerek. Sürelerdi, kunut duasynja başga şunday nerselerdi jatap alan başlaýyn deseňiz, bu toğra emes. Hazır kança nerseni bilseňiz de oşol jatap oşol boýdan başlaýaryn. Kança nerse bilseňiz oşol boýdan başlaýaryn. Andan keyin namaz okuşdy bilbeýin diýip bolsaňyz, namaz okugan adamlardan şol bir ele namazyny kanday rükûat saýdarlap turup oturup jatgan oşolordu bir sira öýrenip alan, andan başlaýaryn. Muna şol menen bugünkü sabagymyz aýagyna çykdy. Wa sallallahu taala ala haýril halqi Muhammedin we ala alihi we ashabihi ejmaîn. Assalamu aleykum we rahmetullahi we berekatuhu.